fika mia me yaadi ay ko mi wonno pongo me yaadi min e makko men joɗodi e manager o me yewti minimo désormais ko ɗo woni ko joggiti saldundu kono connaissance ma ange miya yidir ɗon ha yewtu ɗon ange ménage makko miya miɗo andidirno e grand frère makko ok d'accord a faami donc ko menen gollidata Sacré Cœur ok à travers ça me talifi donc mi humpondirno e manager makko me yewti ha au fait men famodire ko ngudi hande miɗo wawi yinude ko Sergio woni naha sa hakkunde star e ɗuma mais ko Sergio mi contatama c'est une sœur à moi woni ummi a faami donc ɓayre men arti men yitidi meɗen e Aliou men jooɗi men étudie o ɓenni joni o haldano kon ɓay tun concert on poussama ɗandi artiste no wawi o joueur kañum kadi si tawi joueur jon performance ji makko ɗi manam golle makko ɗen ka club no cippi wala yiwde moƴƴa sur le terrain aray mo weeli famodirde kono si mo yiwde mo markude biiji tun walla mo gollude moƴƴa ko terrain aduna on fof no wolde tun o ɓurta seerude tawi miya yaltini sonji et puis joni woni mois ji seeɗaji après ɓeyni joni ara yo ɓeydite ka yewtitanoɗo min haldidi mi yewtidi ɗon ha minima ino président o si tawi woni o validi hande kadi aray en validi donc ɓe échange ndiri numéro ji ɓe ɗumanni tigi tigi on projet on continue mais oyni waton desudu joni yeey ha miijitoɗon on tuma son tawi no hawri artanonmi min waɗi ɗum min arti après min juge nécessaire min e président men noddidiri ha min inni woy koko wawi wonde confirma après ɓe artiti photo ji ma ɓe programme on continue a faami donc yaari noon mais tawi mi yata réunion ilanko koye mum kono Allah no waɗi woni Aliou e Sow kala nodduɗo lan tigi tigi o min e maɓɓe meɗen famodiri e konnguli ok a faamine kono ange ɓe wonɓe vision events kono gila yaltuɗa on ala no yewtudude fi on projet ɗum ok d'accord donc ko noon yaari ha no hewtiri ni jour concert on donc fiwata mi joggito konngol ngol largo min non a expliqué woni ko detta question ji ɗi no ida jabade ɗi way voilà donc ko noon guerdi ha hewti jour ji joni noon adra siki komin falandugol joni ɓay Tamba o arti ko haɗi annonçant law wono no yaltirɗa ɗo par ce que probléme o waɗi ko sayfon tun après yaltuɗa commission polgal expliqueɗa arɗa commission ma nodduɗa manager jo miya guise on mais aɗoya ko artuɗa tun ɓaya arti Tamba o ko haɗi expliqua ɗum taw fop anda no waɗirɗa ɗum fop anda a yalti déjà an ala vision events sabu Aliou Bari woni président vision events d'accord mi yiɗano bonnude projet on ok mi yi effort ji mi yi tampere ko tampi d'accord ko wakkilare ko wakkili fiyo ɗum laatu kon ok yaltugol ɗin ɗon moment ji adda polémique ji nomi mi yalti vision events hay miya en ɓe mi woni sabu yo ar kon ka événement ɓen ko feƴƴi ɓe daranila ɓe ni bon si a anduno a yaltiɗa dowanoma yetade inna a yalti kono si mi woluno nandeteno kadi miɗo woni sabu bonnugol événement o adara joni o yalti o yahi to e haalaji fi bonnugol événement o mi tawi miɗo préféri gardugol jikke e teddugal ko woni hakkundage min e makko kon ɓay ko yowirangal o yewtirde si goɗɗo ardi e ma jikke ko ya joguito jikke mo ardi e ma bewre kadi walla moɗa bewiyan kadi par ce que ɗo hay goto hirtinta goto soƴƴinta hay goto kono ko ɗum waɗi mi tawi mi wawata yaltude mi exposa c'est vrai andi Bouy depuis pas mal de temps piji Bouy feƴƴeɗo Adra reste dans son coin kono wulini mi hikka kadi e ngal ɗo o haalaji ɗin ɗuuɗi en noddaynoɓe lan ɓe taw hay mi anda ko ɗum feƴƴi est ce que na a tañinanoki a présenté no ko concert mi ya guisema ko sayfon tawata ɓaya présentali par ce que a yana concert on ɓe gara e ɗin détail ji kono d'accord awa allez vas-y continue d'accord joni ko ɗum hanno mi yalta on tuma mi wola hay ka émission ngam mi wolali ok émission events donc kono continue donc ha jour ji on hewti ɓaaru ñande concert on kadi hewti
mi noddi kanko PDG o min mo wonto wonɗa o ini meɗen grand théâtre minmo o iniɗa arde min ilan arde déplacé mi yari ñalorma mi acciti golle am onon fof ɗo gandi ɗo présentation ko wolte ɗo min mi yata présentation mi yoɓaka hen boss cassé no andi cassé wala to mi yattoto régulde taw si mi yaha sina ɗum événement hay goto janɗa yeeso anga communauté ɗo plus de 20 ans neɗen ɗo a faami Allah no wacci en ɗo bon lay mi ari mi tawi golle ɗen no wadde mi hewti mi yiitidi mi yi yiide mon frère parce que hay goto expliquant Allah fus ko mi yari mi dari ka koye ngun kamɓe wonɓe wadde golle ɓen hiɓe wadde ɓay mon frère Moustapha Sow ari o ari o Thaïlande dari woni bon Adra situation o woni situation on ko ni fewndori ɗum ɗo réglama min ya c'est bien Allah no waɗi ko janano e men kono ko neɗɗo wakkiliɗo marɗo fulla e fayda anduɗo événement d'accord a faami ne o expliqué o eni donc y a pas de souci ɗo haray ko ni woniri hunde kaari réglanoma mais seeɗa hunde kaari waɗa minimo ok y a pas de souci yo Allah wallu en yaltenge mum ɗum ko seeɗa hunde kaari hunde seeɗa manam seeɗa ron kalatade ok voilà bon mi wayniti mini ɓe joni mi yeehi en kikiɗo ɓenni ok ini Aliou joni en kikiɗo enni ok par ce que ko min e Aliou Bari e Moustapha Sow woni yewtudude hediti ɗen ɓe yewtata wala yewte ok après mi yoti ko suudu woni ha télé 20 heures mi prépari kadi mi yeehi a faami ko concert Sayfon ouais ɓay mi ari mo kala no occupie to système ji mum mi ari mi dari a faami donc mi poosi donc fi badge wola yalta badge ji ɗin distribua tigi on yeehi ha tawi joni on tigi wayno wasi yejjitama taɓe pottinima e affaire on non en fait andi